Guys, mko aje? Mko poa? So kama vile mnaona huku niko kwa shamba, na ambapo niko katika eneo la Kitui, place inaitwa Mwingi constituency, kwa Honorable Mheshimiwa Tsunami, yani Gideon Mulungi, Kivu Ward, kwa Mheshimiwa Honorable Sami Munyidhia. Na nikiangalia upande wa shamba, naona maneno itaenda kuwa mzuri, sababu mvua ni vile tu tunangojea mvua kidogo tu uone watu wakivuna vizuri sana. Sababu ukiangalia upande wa marangwe na hizi vitu zingine watu watavuna. So nilikuwa nataka nikutembeze moja kwa moja kwa shamba yangu ambayo iko Kivu Ward, place inaitwa Sumekuku. Nikuonyeshe vile mambo iko kwa shamba. So kama vile unaona tu, hiyo shamba yangu kidogo ambayo namiliki kama mwenyewe. Kiangalia tu naona mahindi imebeba vizuri. Mahindi imebeba vizuri, iko kwa ile iko kwa njia sasa, bado inaendelea kubeba. So tunangojea mvua kama tu inyeshe mara tatu hivi, mara 4. Uone tukivuna vizuri huku kambani wa Kitui. Wengine wamekuwa wakisema Kitui hakuna kitu, sijui Kitui ile iko mingi ni uchawi, lakini kwa siku hizi, kwa wakati huu bado unaona tutavuna poa, tutavuna. Tumekuwa na season mingi sana bila kuvuna mahindi. Tunakula tu wenyewe, tunakula tu ndengu, lakini hizo vitu zingine atuvuni. But kitu kama mahindi saa hii lazima tuvune sasa. Lazima tuvune watu kambani, watu wa Kitui, watu wa Mwingi, mko aje? Make sure umesubscribe, umelike, and ume comment yako. Useme wewe uko wapi? Kweli nyinyi mnavuna? Kama vile unaona huku Kitui, Mwingi constituency, Kivu Ward, tunajivunia saa hii kuvuna. So hiyo ndio vile maneno iko kwa shamba saa hii Kitui. Ukiona kitu kama ukiona vitu kama hizi, watu washakula already, washakula cowpeas. Washakula already. Ni vile tunangoja tu mahindi kama mwezi wa. So hii mahindi tunangoja tu kidogo tukuje tuivune. So akisha umesubscribe ndo like, nitafurahi sana kwa uwajibikaji wako kunisubscribia, na kusubscribe, kulike, comment yako inafanya tuende mbali. Na ukisubscribe utakuwa unapata kila kitu nimepost kwa wakati ufaao. So thank you my guys. Next video ndio ngojea sasa tuone venye watu watakuwa wanavuna, wanajivunia, venye watakuwa na furaha mingi, So Mwenyezi Mungu ametenda, Kama vile tu nimeweza kukuambia, huku kambani Kitui tumekuwa na shina mingi sana ya mvua. Kama last season ilikuwa mwezi wa hapo December. Kulinyesha mvua, but hakuna mwenye alivuna. Acha niseme hakuna mwenye alivuna, sababu mvua ilinyesha. Wakati ilinyesha tu watu walikula kitu ile inaitwa huku kunde, nyunyi. Huku kambani inaitwa nyunyi, kunde. Hata ndengu hawakuvuna, hawakufanya nini, Lakini saa hii tunamshukuru Mola kwa kuwa kama mahindi saa hii ndio inatoshana hivyo naona ni mahindi inatoshana hivyo. So tuna la kushukuru, So tunangojea tu kidogo, mvua kidogo tu, ili tuweze kuwa tumeavuna mahindi vile ifahavyo. Asanteni my guys.